उत्कृष्ट असे बजेट फॉरवर्ड लुकिंग फुडली सगळी परिस्थिती पळोवन आमच्या देशाक आनी कसो मजबूत करप आनी कशें फुडें व्हरप ग्रोथ ओरिएंटेड आनीक हे जावपा लागून हे जाले नंतरच देशाचो विकास फुडें बरो वता. सबका साथ सबका विकास ही जी पळय ताजे वरवीं सगळ्यांचोच विकास कसो बरो जावप अशे पद्दतीचे हे विकासाची हे आसा. आज बजट आया है. बजट मैं देख रहा था, बजट में गोवा के लिए कुछ नहीं है. पूरे बजट में गोवा शब्द ही नहीं है. तो गोवा को तो भूल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट. गोवा के लोगों का उनके लिए कुछ नहीं है. सेकेंडली फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव ये गोवा बजट जो है ये महंगाई बढ़ाएगा, बेरोज़गारी और पैदा करेगा. Finance Minister focused on the growth strategy, development strategy, and this budget also will focus on achieving the goals of Vikasit Bharat 2047. So on and all, this budget will definitely point towards the upscaling of our economy to a next level, and also in the form of, they have additional money in their hands, so which they have tried to capitalize by building up the infrastructure of the country, and which will help the country to progress. So we welcome it. हे बजेट विकसित भारत हाका आधार धरून केल्ले आसा. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जे स्वप्न दाखयला विकसित भारताचे ताका आधार धरून हे सगळे बजेट केल्ले आसा. आनी हातून मेन फोकस केला म्हणजे युवा, आमचे फार्मर्स, आमचे महिला आनी गरीब कल्याण म्हणजे 4 विशय धरून हे केल्ले आसा. आनी प्रत्येक सेक्टरान प्रत्येक गोष्टीचेर तांणी भर दिल्लो आसा. गोंयांक ह्या बजेटान खुबश्यो गोष्टी मेळिल्ल्यो आसा. Annual Union Budget presented by Nirmala Sitharaman is nothing but hollow. There seems to be no direction, and it is anti-people and anti-Goa. There is a huge cut in various important sectors like the health sector, in the agriculture sector. There's a drop in the urban development sector, in rural development. Mainly जे RDA development हा थिंगाय एक ड्रॉप झालेले आसा. If we look within the agriculture sector, several anti-farmer steps taken by the government. युरिया जी पड एक स्कीम आसताली ती तेजेरूय ड्रॉप घेतलेले आसा. क्रॉप इन्शुरन्स एग्रीकल्चरा हितून आसतालें तेंय तेमी देंवयलेलें आसा. सो दिस सिम्स टू बी एन एंटी फार्मर